Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillah. Үзәк мәчетебезгә Гаит бәйрәменә, Корбан бәйрәменә җыелдык. Барчагызны да тәбрик итәм. Шушы күркәм бәйрәмнәр белән, шушы күркәм бәйрәмне бәйрәм итәргә, мәчетебезгә, намазга, өстебездә булган бурычыбыз, хәйр садакаларыбызны бирергә һәм дә инде дуалар кылырга, Аллаһның рәхмәтенә ирешергә һәммәбезгә насыйпларда булса иде. Bu bizning musulmonlar uchun izgi bayram, ko'ngilga bek yaqin bayram. Kecha musholar kirib, chistarinib, mana shu masjidga kelib, xayr beriga o'lgan tuganlarimiz ruhuna bag'ishlab duo qilirga, barlik musulmon qardoshlarimizni bu izgi bayram bilan qutlarga hozir tanishlar, do'stlar kelar, shulay siylashdik biz yil sayin uchrashib, siylashib, shaylar ichib, namozdan so'ng borib Kurban alabız Allah dilese, gailemiz bilen özümüzün esenlikке, әбиге, әтиге, білген туғандарыбыздың рухына бағышлап, дұға қылырға, аш өткеріге есептейміз. Иншалла, Құдай қошып, Құдай берсе, сондай ойлар білән яшайбыз, Аллаға шүкір. Балаларыбыз да Аллаға шүкір. İmanda болды, уразалар тұталар. Alhamdulillah, yaşlar da kelip җитте, bizning yaşlar, yaş buluşular, volontyorlar deb atayбыз bularni. Alhamdulillah, onlar da buluşup turalar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. Muhterem gaziz din kardeşlerim, yılına bir mertebe kilgen Allah bayramımız, gayetimiz Eidul Adha, Kurban bayramı hemme bizge mübarek hem hayırlı bulsun. Sizlerine in ilik Tübenkama şehri hem rayonu imam muhtesibi bugünkü günde izgi Mekke jirlerinde haç seferi bilen bulgan Salih Hazret İbrahimov لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşlerim, hürmetli şehirdaşlarım, sizni şın ko'ngildan ushbu izgi o'rinlardan tabrikleyim. Allah Teala qilgan izgi amallarni, shalgan qurbonlarni, qilgan hojlarni o'z keng rahmat makomlaridan qilsin. Bizga har birimizga esenlik, sog'lik, salomatlik, o'z ati-aylarimizning xayr fatihasida bo'lib, o'z bolalarimizning igiligini ko'rgan nasib bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala illerimizge, günlerimizge iminlik versin. İşlerimizge olmuşlar salsın. Kungillerimizge tanışlık, iman, tevfik verip hemmemizge de hayırlı turmuş nasip etsin. İndi şoşu mübarek gayet günlerinde kılınacak izgiliklerimizni, şalaşak kurbanlarımızını dualarımızı, sadakalarımızı Allah subhanahu wa ta'ala keng rahmeti bilen kabullardan eylesin. Bu dünyada faydasını ko'rige hem ahirette ecir savaplarına erişirge nasip etsin.
Qurban gayeti ul birinçiden şuşu birdemlik beyremi, şükür kulu beyremi çünkü beyramning aslını qarasak ko'proq rahmatli bulu. Şonkira endi barliq tömen kamillarning şuşu zur tantana bilan tabriksim kela, baribizga sog'lik, salomatlik, eminlik tilaysim kela. Şulay birden bo'lib, birga bo'lib ishlagan ishlarimizga shukr qilib, motoritin baribizga da yasharga nasib bo'lsin. Bayramlar bilan. Allohga shukr, xalq bilan, yetakchilik bilan namoz o'qib, o'zimizning tegishli ishlarimizni ishlab ketdik. Shunga ko'ra butun xalqqa da shu bayram bilan, shu ulug' kun bilan qutlab, bayramlar bilan har kishiga salomatlik tilab, shunday yo'lda, shunday yaxshi amallarga ishlab yasra, yaxshin deb tilaklari bilan tarqalishdik. O'zimizning musulmon xalqin, o'zimizning shahardoshlarimizni, o'zimizning do'stlarni, to'g'onlarni, ham yaqin kishilarni ruxsat etingiz shu zo'r bayram bilan qutlarga. Mana shunday motor kunda ertan yomg'ir yog'ib ketdi. Alloh taolo shu kun uchun shunday yaxshi ettirib xona o'zgartgan uchun anga bek zo'r rahmat. To'g'onlar, qardoshlar, barig'izni da bayram bilan qutlayman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Карим. Ой! Отлично. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli din qardoshlar. Biz Qozondan keldik. Tuban Kama shahrini bek yoratamiz. Bunda bek motor, shunday yashillik, ko'rkam, musulmonlar ko'p. Mana jirli hokimiyatga, mana bugun biz O'zak masjidda g'ayit namozida Ramil afandi Mullin so'z aytdi. Anga bek zo'r rahmat, shunday shaharni olg'a olib borgani uchun, mana shunday ko'rkam, tinch bo'lgani uchun shahar respublika ko'lamida olda bora. Tuban Kama biz g'ururlanamiz. Rahmat yavsin, bunda bek tilab qaytamiz. Baribizga da esenlik, sog'lik, salomatlik, xayrli uzun umr tilaymiz. Qilgan amallarimiz xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin, davomli, o'ngishli bo'lsin inshaalloh. Alloh taolo baribizga da o'zining rahmatin yog'dirsin, ham ikki dunyo baxtini erishtirgan nasib bo'lsin. Barıgızını da bayram bilan qutlaymiz. Qurban g'ayiti muborak bo'lsin. يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون
قل له كن فيكون قل له كن فيكون Bizni менә бүген үзебезнең мәчетебезгә Корбан гаете бәйрәменә чакырдылар. Безне елда чакыралар, менә мөмкинлеге шикле балаларны, зур кешеләрне, өлкәннәрне шулай сыйнамаклар белән сыйлыйлар. Һәр вакыт шип плов бирәләр безгә, тәмле кыймаклар белән сыйлыйлар. Бүген һава торышы да бик матур. Менә без шундый матур бәйрәмгә җыелдык арабызда. Бик зур рәхмәт оештыручыларга. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Hörmətli din qardaşlarımız, туганнарыбыз, якыннарыбыз, кунакларыбыз, мир вам и благословение Всевышнего. Наши гости очень рады вас снова здесь встретить, видеться с вами. Bu şara bik kirek, begaybat uğaşıp ettiler, bek zor rahmetli. Her bir bayramda kilemiz, uğaşıp ettiler, ettiler. Rahmetli bizim kızlarga, mındağı مولارها هر برشاسنا كم بيشتغل شو بيك زور رحمتنا بقناعات. لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العبيد فسقامي يتعبتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون Ya Rabbimiz Allah, bizlərinin illərimizə, günlərimizə tanışlıq həm iminlik bir. Bizning jonlarimizga tinchlik sol, ishlarimizga oңышlar ber, tanlarimizga sihat salomat. قل له كن فيكون